Hai menaza ting choma I awang riame zai na mai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai kri ke zing kai jes rok ting kum chana jang kai ke chum ba mai ting cho ge dere gu man sa Zeme ko ge na ina hai mena hange paulia ga dera dle Zeme man sa kibo mlam ge na hai mena ja Zeme man sa kibo me chang zba me zai Zeme man sa kibo me gu subscriber chang ja nga zba me zemi suibe India me gu Republic Day dle namai kri ke zing kai jes rok ting kum chana jang kai ke chum ba mai ge India me kaham kibo me da ge na duilu ja ka pet be ngi India Republic Day ge Egypt country ge na Egypt me gu spy me Egyptian military me du wangza India me ja ai Indian Republic Day ka ngi ge Egypt me gu spy me du chige wangza ngin sam gule ja ka chule za India me gu ka pet be za dui be ngolu be ngi me sui be Indian Republic Day ka ngi ge ai Indian army me ja ngin sam ga ra hange Egypt country ge na Egyptian military Egyptian spy me wangza ngin sam ga ra me plan te je mina hang hai ke ja dai me wangule ja ka chudile za chige nei limbe ka krei me spy me za dui nei gu spy me za ai ge de kang ge te roja operation te ro me spy me du wangule za za chige A12 member band of the Egyptian army me ai Indian army me parade te bige pnidu teun samgule jaga chule za chirun mag za India me kaham kida gene gu dui bengolu za kapet be ngi misui be lorex na zemdai Republic Day ka ngi ge Egyptian gu president Abdel Fattah el Sisi ka chebe pezna ai India mgu lorex na zemdai Republic Day ka ngi ge chief guest changule jaga chewdile za chirun mag za chige Egyptian gu president pam teuza pugu minister me mina hangminge za senior official mramdu wangule za salai Zaine chuna North East State Manipur ge BJP leader BJP ge psui te be peuze kapcha be peugim sing be peuduze nimlu dele za kachudele ai North East State Manipur ge BJP leader peuze kapcha be peugim sing be peune police mena chu pe be bizigene police msoge wang japane surrender te gaidele za kachule chipo zigene police mena chuna pe chunim lu zela dele za sale zaine BJP leader BJP ge psui te be peuze kapcha be peugim sing be peuzizna aek pam kesor jidle za kachudele zai pa bam bam zizna hobam marak irom lekai impal West Manipur college za kachudele zai pana inspector P Achauba meitei OC commando impal West soge surrender te wangai dele zakachudele zaine police mena pdagne herai kro gimir men nim pabremezne gimi poine license bamba pistol PZ32 pistol achebe bnai magazine kana zai guli che screen nim pad zai bugu mobile phone A70 Samsung dun nim pad le zakachudele za ipo kro rameze chuna police mena te kam ne le sale zaine chige pe pamte za gari ka krebe pe du za song ka ge police mena nim ni dele zakachudele za chige pe pamte za gari ka krebe Zine Norem Ricky pointing single zakachudele Zai Nepal country western Nepal achebe bamgen znai kreke zing kai zeminge uting kom chana zang kai ke sum mai ge gitei kan chibe 5.9 magnitude wang dele zakachudele zai chige gitei kan chibe wang bigine zemna me mina hangket kring tinga sawadi dele zachu zai chirin mak zemna be bambe hekira mesdu gikize teun siani dele ze region gu official mene sali Zaine North East State Manipur Churachandpur district ge kambai bikya na spy hangdu lute gai mak ba band outfit People Revolutionary Party of Kangleipak Pripak kacheme mina hangna je Assam Rifle mene janai kri ke jing kai zeming yuting kum chana jang kai sum mai ge Churachandpur district ne nimdele je ka chule Za India me kaham kida gane duibengol lube kapet be ngi Indian Republic Day ngi rabas soge North East State Manipur Ukrul district kachebe bamgen znai kre ke zing kai zemnge tingkup chana jang kai ke sum mai ge bom hluichi mangmana kai be je pokpet begine mina hang chumme ka zamdele je sale zai police mina saja Ukrul district ge bom pokpet je community circle Gandhi Chowk achebe bamge higin chenminge hige bom je pokpet le je kachedele zaine chige bom pokpet bigne mina hang chume ka zamem pe mina hang na zaim puinung mina hang ke dele zakachhe dele chipo zigine chuna pnui du ze lesipung hospital ge telera hange te te di ze rehki ge lamuile zakachhe le zane Manipur Ukrul district gu SP Superintendent of Police Ningsen
wasum ka chebe pene sa za ai ze ukurul ge bom pok pe ze chau ze te cher hang ge kai ko mei ze chau na kai ko mei ka chebe chunaria ma du chimre le ze ka chede le chipo zigne a polam ge police mena mak me ze investigation ze lula de le ze ka chede le zai chi ge bom pok pe begine ka zame mina hang chume bo chunara heu ki ge ba me bo ze pnida ge chunaria changba ma du ka rebe ze reu kan te ba ga le ze sale Zai Nagaland ge political party Aam Aadmi Party gu president hangze asu kiyo kachebe pebze klangai jala muile ze kachele zai aize Aam Aadmi Party kachebe party me boze Delhi ge majority ke sangze lakau dele zai ai Aam Aadmi Party kachebe ze Nagaland ge du aiso fungki bibi rahange tegule ze president asu kiyo ne sale Zai Indiaram Rajasthan Dausa district kachebe bamge Hindu mugu kahnibe religious program bam hige haluichi mangmene keteuge sagze poison zemna me teuge je chaiber heukai be bizigene zemna me teuge lu zemina hang haike zeringe me nrazela muile je kachele zai zemna me teuge je chaiber heukai be tak teuge lu je kanra me bone sa je pnui kanra tak zai pnui da ge bam sia tak ram je pnui bung puite zai pnui kan ruidele je kachele chipo zigne official mena Isaac teuge saga reheu kai bize ndai ko reheu kai me ka chewe pi rahange bu sample je testing te ra te dele je sale Zana Nagaland ge Rashtriya Janata Dal RJD me bone NLTV news mesoge rang chicha kai je naikum tingkum kum chang na jang kai gi chum Nagaland ge General Assembly election bam ge pnidu election ge kazau gule je ka chele zai ai je Nagaland ge naikum tingkum kum chang na jang kai gi chum Assembly election bam ge Rashtriya Janata Dal RJD me bodu kazau je helit gule je rang chicha kai je Minister for Agriculture Government of Bihar Kumar subject ka chebe pene rang chicha kai dele zai Nagaland ge naikum election bam rab ge RJD me bone agenda ze te chugai biza development in Nagaland ache te chugai dele ze ka chidle zai chuna party me bone te ke dramas du ai election je gzau ze hli drahange pe pe kai ne le ze sale zai RJD ge psuite me zai leader mne NLTV me soge pogai bize zai RJD ge psuite me zai leader mne NLTV me soge saze naikum tingkum kum chana zeng kai ge chum Nagaland ge election bam ge pnuine diwang zai RJD mne majority chang zai chirin mag zai pnuine diwang be assembly constituency re ge za haluta te me hange kababe electric cities du nta na pe gule za chu zai chirin mag zai state ge government ta kan ro be job lakadya du pnuine pe gule za chu zai chirin mag zai chige lakata kan ro be pe pe ga bigam puimi hange za 33% puimi me hange pe pe kai gule ze ka chedle ze RJD mena sa ze gada be party mza roga ra hange pni zole les du BJP meda ga roma gule ze ka chele Zai Pakistan ke dege charangkang chamkeu di zai klaksya ke di bechang di bizigne Pakistan ke dege government ta temgu pnuhi salary ze 10% za teun chamna rahange teula le je ka chudle zaine Pakistan ke degu dead national austerity committee NAC prime minister Shehbaz Sharif ka chibi pune sa je Pakistan ke dege state ge rex na je te said minister bamsdu teun chamkeu je state in sangne himre rune minister me kai gule je du ka chudle aigena na mai kre ke jing kai je srok ting kum chana jang kai ka chum ba mai ting chuak de regu man saloi gai dele pi gai jang king ga nim le ne je to dre jai chogu me chunaria Zeme man sa news inking luze video like to gai mak bam jai na hai mna je video like jai share to gai kam gara hangya ina hai mna je kyam gai dele